Yan all India Radio Shillong at Koborang. Tali Koborang ko ang adipika marak parakatinga. Skang badali mong pa Koborang ko parakachingna. Belsi hazagini sa o bubal dorang ni Parliament ko chadra pao siyang kaparang ko daal gisikra anga. Is Khasi Hills District Magistrate curfew ko konta chigini sumaina dundapata. National People's Party ne dilgapa Agatha Sangma Prime Minister Narendra Modi ko notice so Amended Citizenship Act ko ragat China mulata. Assam Sarkari adok ni mandirang ni namginina kamkana aganata. Tau ko barang ko talbate parakatinga. Belsi hazagini sao Indiani Parliament ko bubal dorang chadra pao siyang kaparang ko daal gisikrai wamang na mandirani ko takangha. President Ramnath Kovind, Vice President Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Kacham Prime Minister Dr. Manmohan Singh, Rajya Sabha ni Opposition Dilgapa, Gulam Nabi Azad, aro banga Minister rang, aro MP rang Parliament Complexo, Chadrapao siyang kaparang ko mandirang ha. Unbaksana, siyang kaparang ko mandirana gata blood donation camp ko Parliament Makango ngachulaha. Is Khasi Hills District ni District Magistrate tumtumani ko rakyang na section rachasa supribri CRPCO curfew ragatani ko daal chigatam December ro konta chigini somaina prang chikang bajoni wal chikang bajona ragalataha aro wal chikang bajoni curfew ko ragatang thagen ni uyataha Lumdingri Police Station aro Sadar Police Station ni ningog akapa biaprango aro outpost ndake bidhauso curfew ko rakatang khugin. Mangapan Confederation of Meghalaya Social Organization kumsoni dilanio adok ni dingtang bakrangoni mandirang Shillong Rajbhavan no tumdake Citizenship Amendment Bill ko jigale Meghalaya o Inner Line Permit ko rakatna dabyang ha. Unbaksana Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA ko rakachina ba dabyaha. Motpran barabazaro mandirang tumdake Governor House sonar rejumba ha. Ndiba Meghalaya Police dorang tigagapa dorang ko Rajbhavan no naponi ko champing rekaha. National People's Party ni Dalgapa Agatha K Sangma Prime Minister Narendra Modi ko Northeast Ajolo Citizenship Act ko ragata uni wachang nagata mulataha. Aro adoko susujengjeng wani ko tumtumat china gata mulataha. Notice Brunbawi Ajolunga aro notice ni nitowani ko rakyang na Sarkari kip ko ragata uni notice ko wachang nagata nanga. Yachisan Ajoli mandirang tumtumangin aro saksa sakapeno kadumukna mangin ni Agatha chiti siata o janapataha. Notice ni mandirang cap ko rakin jigalinga maina cap ko ragata ode Ajoli bimangan dingtang ganok aro joli tribal mandirang gmaganok ni kinchakinga ni Agatha chitio janapataha. Anjak yung ingon Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma aro uni cabinet ni minister rang apsan mamlao Amit Shah ko grona tik katska ha. Assam Dibrugarh Municipal Town Jolo curfew ragata ko daal konta bunga sumaina prang chet bajoni sa bajona dontongataha. Andiba Guwahatiyo salgatam gapa salna jol curfew ko ragatang ko ha. Army aro paramilitary dorang ko adok ko gormal wani ko champing na aro tumtumani ko rakyang na adok ni dingtang biaprangona wataha. Jegal gapa dorang ni jingjangataniyo Railgari aro slurring wata ko tuntipatani gaman banga sungri keparang jachangi dungtokaha. Dake chugamak tokanang ko chpataha unbaksana Guwahatiyo jingjengataniyo sakata madirang siaha aro bangarang jokom utokaha. Kubarang kona simang All India Radio Station ko kena swinga. Parliament House ki gini kon dal don depataha andake Lok Sabha ni Speaker Om Birla andini akanaha je ya sessiono House konta
chasa kolachi sotpribunga minute sumaina kam kaha aro house chasa chibunga pasini gita namgani ko manangha sessiono banga musungpa bilrangko pas kangaha aro banga dingtang bidingrango chanchirmaha ne speaker aganataha absantaken Rajya Sabani Chairman M Venkaiah Naidu indini aganskaha sessiono chairperson namin chalaina chusukaha aro mungchibunga mungsungpa bilrangko pas kaha Citizenship Amendment Bill, Transgender Person Protection of Rights Bill aro Prohibition of Electronic Cigarette Bill ko aro gupunrangko pas kangaha House kiginiyon dal prang Parliament ko charapao sota mangaparang na mandi rani ko takangha Assam adok ni mandirang jajrina gata nang Jawa ni adok ni namgani na sorkari kam kainga ni Chief Minister Sarmananda Sonowal aganataha aro Justice Biplab Sarmani Dilanio Committee ko songaha jian Assam adok ni mandirang ni ningnikanio kam kangin mamong sorkari Assam Accord ni Clause 6 ragatna aganaha aro committee tarakin onatkaman kam ko machutati mamong na report ko onatkin Assam adok ni mandirang tumtumani ko amgaparang uwa unigaman onggiza kupol janggungani ko kna chakjawa ni CM aganataha mamung dakiba jajungani dongja darang ba nakni bilrangsi ko rai khatna manjawa ni Prime Minister Narendra Modi Assam ni mandirang na khadongataha Citizenship Amendment Bill ko pas kanio Assam adok ni mandirang na mamung dakiba niknikani dongjawa ni aganataha mamung sorkari ni mamang sorkari gemak kata nigerkani zaman bil ko rabaha darang jatni Dr. Bewal kusig aro bil gemajawa ni PM Modi aganaha mija sombar salo cap ko Lok Sabha o pas kangha andake budpar salo Rajya Sabha o pas kangskaha Development of Northeastern Region Donor ni Union Minister of State MOS PMO Personal Public Grievances and Pension Atomic Energy and Space ni Dr. Jitendra Singh Daal Development of Northeastern Region Donor Ministry ni Parliamentary Consultative Committee Tomani ko Dilangha Jion Laksabani Member of Parliament rang bak rangha Tomani o bakurai Dr. Jitendra Singh indini aganataha Donor Ministry Gupan Minister rang na ski agani unkapa kamko kana nanga aro ministry rang na project ni bidungo wiatna gata donor ministry yo singis rachina resngi rana mangin sorkari notice ko develop kana jaku gaha manggapan donor NEC ni officer rang ko Special District Antiona Nodal Officer siyaw kataha Meghalaya Public Service Commission MPSC Shillong Songjinmani Matam biaprango curfew ko rakatani bidungo Sub Inspector of Statistics ni post na ya jani chibri tariko ungatna singpa screening test ni somai ko belsi hazlini kulgrut January bri tariko na radwataha diba poreka siani biap aro somai de wan apsan uang kugen kobarang ko machetana da changsa time musungga ba kobarang ko parakataina Belsi hazagni sa o bubuldor rang ni Parliament ko chadrapao siang keparang ko dal gisik ranga. Khasi Hills District Magistrate curfew ko konta chigini somaina dondepata. National People's Party ni dilgapa Agatha Sangma, Prime Minister Narendra Modi ko notice so Amended Citizenship Act ko Agatha China mumulata. Assam sorkari adok ni mandirang ni namgani na kam kainga ni agana. Kobrang inan wachota kran simung sakantikon matila plak na nawal nam.